Kalong ko kubor sanam pateng lepakit nagamda ka Mikila Athletic Association rengkat kejing trailang ba katna jong Director of Sports New Affairs bagin seimadan ya kenhun ilakai ban mikmat ya kejala syak lempung ilakai athletics bahe akri kata ka Senior National Athletics Championships kabelang apo Science Center Kolkata. Agni kelempong kumbak nais pak sanpong ut kirang begitai lakai na keleng saudong ri kin wan banyak cimenta syagni kelempong ikun kaban sang nedok ketayo kaban wan bajak ni kelempong lapelong ika adak West Bengal Athletics Association. Yi kena ilakai kejala ban mi kemat syagni kelempong kan kentu Jumping Star Ramsit Dising Power Michael Singh Ramsit Wim Shela Wan Pira Lungwi Bat Singh Star Jarin Shanbor Singli Darisha Yangjo Datai ban kan mau Marwing. Hagba kini ki kena pro kin pen kre banyak kun haga jingi kop jongga kat san spa meter shipo haja meter san haja meter plus spa meter ar spa meter kat san spa meter bat sau spa meters hagani ka kendi haswa bagani ka kenhun kan mi na kejela kalayo ya kapor ban ya kilan hagani ka nongba hagba la ajing hikai ka dike arngut ki state athletic coach jongga sarkar jela kadai kong Stephanie Rapsang bat Daisy Marwai Tuan mentang pai syuk jengkren bat kini ki kena hasua bikin mi nakani kejela. Kene kalong ka sin ka menangkong ingi ba kum ki senior nginyo leji simta ha kene ka national senior kene ka balong ka kalong sin ka menangkong ingi kebangi sedang man kiu na ki junior sya ka senior te kalong ka sin ka menangkong ingi bang ni leji simta ba kum ka directorate bat association ki trailang te mensuangi leji tangki junior bagi Lambek Association ndrei mentapat kalong kalat ingi bangin kenjok syakta katong bangin dej simta jong kan senior te la artayo menta kicing pekrak jongi mangila prepare menta sini sport selong mangisa hangne la ai ke jakasa ban ngi Mana coach? Kamis Desi te step janmit ngi yo coaching ten ta ka bam gadi ru ka biang hi nang ta katia kadem nang ta ka bang ngila penbiang ta ka bang ngila prepare ta la bro artayo ting sewa hangi ke jing sengo jongi kala kambiang hi menta Kadung ki banya le ismata ni don kendai ngut ki distance ki kadung ki distance ki don ki 400 ki 800 ki 15 ki 5000 ber ki 10000 tang kita hi ke bangidon chance tharai ba nak nepreng kita kebale sim la ne done bangila ban khur medal kani ka tournament kani ka championships la ngi kita hagani ka senior national level kalong ba ngi hi kata manong ba ngin yo man khur medal namar hagani ka national ngi sungtu ba barok kitu ki bayila kai olympic ru ki wan sim talang te yangi pat kalong tang ba kumno mengin yo experience re kataru ngin ya khuni la kalong kumno ru ngin ya fight hi habang ila poisa kikim kamumut ngin len la de ngin ya khun be kat ba ngidon la kajong gobor bat ngi hub ru ba ngin poi kam sakmat hi wala ki wei ki la yo kata kicing training ka ba daki post nem la ne da ki bun snem wat ngi kidang long khndiat ru ndrei in persang kumba ki wei ki long ngiru kum tangin long